Talofa, ya, tartonu wa le aise tato por kalame live e vanga masani marfare o. Ile ne ya fi ona wa ye fo iniso por kalame o anga itonu watu ya tatere mana fo ile le ile tulanga fo ile e kolosi lungo se por kalame anisi fo yo tamari I ole atunu ye taipe fo yo le tamaya ya feta ya mar por kalame fo ya ale sunga fo ya turisi ai o leo te mata mata ile por kalame o le lava singa leo lo o tartara no ai ia nisi o tusitala si nia ia le tulanga le po le fatonu o le tala mua media ia le sunga ia patu a pulu lance polu ma le tamaita tusitala si nia ia langi ke soma I le tulanga ina mta upu fo I ufatarno ina I sotatu watu no samoni o le tulanga le e fia fa isi na ngona o se manatu o le sawa le isa le sawa sawa le isa le sawa I oka e maka ukia wava aya yanga ngafi maua le kasike si mare whaka lama tusal na o le ia tasi te si mare whaka lama le mamafa o le aisa tasi te si mare wha kilo kalama fasa o na tasi te si mare wha 1.4 kilogram o le mamafa o le whala o fasai no le aisa rena au mai whana na I se pusa moa ai o le fo maua I le so mai lava I le ofiso tiute le tūlanga I se aisa foi I lona mamafa iwa se furu kalama sa va pe ona mai fa na I se fangu portulanga foi le mole pauka susu foi le mai morki morfango kofe io le foi la na mo le officer tutte ya tawia e memorial fa malo ile ile officer tutte fa tele I lo to sauta o foi le pui ngo sota to watu no mai le tulanga o le fa au fale me tulanga fa la fa sai ila to nei a fia tulanga le bo to fo ye la vai le saunoanga le fionga kom sina ya le atawa afam sanga samuelu ile fatanonga tu stala ile son nafi o le tulanga sa yai fo nei ile la toga ai ma tulanga me fa pe ona o le na au mai tasite si mal fa kilo kalama o fo la fa sai no la isa wa ai swinga fo ile o ila tau nei o loo mawhai o na maua I tūlanga nei o fuala o whasaina. E le ngata o lai mai tau ia le tūla whono I ka avale I wheo ai. O ke unga, o mōli, o pau. Ma o ila, o lea la ua pe e ave ai se te patau lai a le matanga luenga o malo le malo. I vaenga I o tulou lava langa to telefona ya wo ya fie tono mo meo tulanga foi la le ngon mea mo meo grupo foi fai ka avre que ka cruise foi o le winga la fam talanga o le wa au mai le va ai tau la ale matanga luenga ona o la to o lo afia I tulanga foi la fasaina o le mai tau le matanga luenga lo ia e maka ukia ka avale e feo ai e maka ukia ke unga o moli o pau o la au po o musika o ila e peo I nai ave iso la tou tūlanga fo ilea la tou tiro fatino o la tou alua I se masalonga malos o tupe nei mai tūlanga I fuala ufasa ina le mawhai ona au sia I la tou nei tūlanga I tuainga ta vale whapea te unga o ta vale io e le tau ngō fie me o lo te wela tawale tu lau ia na uso pe ano fai atu elanga ia na ia woma nisi fai uso o lo iai mo meo foi nei I kulupu I o tawale teu po ka cruise foi ngai e ia na ia o la tau pusa o loa au mai I atu no mamao ia manisi e oka sa o tua I nei la tau
o le tūlanga lai le leilo la tūta mau aika. Ai ile wa ai la le matanga luenga i nisi. Kama fo e makua i e ngofo le i se fase apa po se kama i shak fo ingale. A ore ka avale le ferwa i sole e ko ki ala ve akle mu ku ko si a ingala le ile ka avale le ferwa i mai. O ina la le ave le mai ta won tanga luenga. O le amata i tu le tūlanga le. O le amata i tu mai le ya afia uma ya ila tō le au whai tāware teu le vaenga lea. Ai o le amata i tū tāwale ua whao no o tueni masalonga po tūlanga ni ripoti. A wāra le tūlanga i le latonga luenga lea. Ioe. Ia lea la o le akako kiro iai. Le vai tau ne o le whaasolo atu i le vai tau o le kiusi masi maso fifia. O le vai kaupi ko sili ringei. Ngā maa losi le sau o tūlanga i whalau whasai nei tonu. A o lea lai mai tau atu whawhetai o lea ua sau noa le vaenga le office of duty le ofisi. O lea ua whao ngaraka ko masingi renga o mai le kaimi o le chokom. Pei foi ona sau noa iai le fionga i le li pāremia. O lea ua whao ngaraka ko masingi renga o mai le vai kau o le chokom. Ia o lea la ua ka akia kongu wai i le wafu i matautu. I le mele kaungu o mai kako wa afo i le mai kukuila. Lono winga. E muri nge ya fa pipi ile ka ko masingi le ma le wa mata na nga luenga wa bawa ila to wo au ba fa sai soli logo winga wa le vala ga o so mai le me i fa mo i momio o pailate o loa yo lo o mai America Samoa e a inga mo lato a inga Samoa ni o le ala wa fa ke ia inga wa mai wa pipi ile masingi ale official duty le ai la sorry stonati ili ko sao la se mea ili ko sao la le tūlanga lea ile vava ai atu iai o lea ua malosi toe ai na wha ato atoa le lei ai ni vaenga i me whainga luenga mana o mia o na wha ato atoa le lei i lo ua tari tonunga ma so uwai vainga tatau o na wha atoa le malo ma o te tari tonu foi o i lea ua ave ele te pataula i la fionga le li pāle mia male whainga malo ina ia tātou tutu malosi e te ena le whaaulu whale mai o tūlanga i whala o whasaina. Ai la ni tūlanga i ni mea whainga luenga o mana o mia e officer tute male mtanga luenga leo pingi lo i pingi loa i inga ia power kako puipuinga mosio tātou atunu. Lea fo ina sao noa le fionga le li pāle mia le whiro inga mtustala. Ia, le mufa, ia wasa o arkara ni whaia. E ia la tau sa whapeo na positive la tau test. I le mtanga luenga leo. Lea ufa mawai. Ioe. Ia i lo ula tari tonua. O se tūlanga le lei. O se tūlanga le lei. Ai le whapea la. E ke wha mawai aku mai lo fiso leo. Ai alaku e mauru mai se simakanga luenga. Lea ila. Lea o sau noa ua i ele whainga whaavai fau. A le official pisasi. Lea la o la makua i la langa o le lei. A wāna le tūlanga. Ia whainga ruenga mainka haka le lei kukongo o le malo. A wangi whainga ruenga mainka haka o wa hoie ka kia roku saka maka upu e whekongi ia i mai leu. A wāra kaimi e whekongi ia i mai leu. Rua e ngengo ono i ku. Tai au le mata upu i numar whamastonga e wala awai le whai unga le mata upu a sunga fo i a wa ama Meilind. Ia e niso le atu nue. Mo fo i le avanoa ia tato ua fo i e tapua i e mata upu fo i si uso fo i a wa ama sion wharetua i o nisi fo i sapora so tato waenga wha fai mai le matanga. Io ia wa fia la vai tula fono o no tulanga i morianga wha pia mai le matanga luonga lor tau whaleanga io tai au la le wala uen wha iunga. Ia mara tulanga i tarosanga fo i le unungari i le whaila proklame me Australia. Ia le mauta sa mua mavi ingo le atua. Tai au le forasia i numar whamastonga le la tarosanga. Pe wha amata e ono i le tūlanga fo i le talia le tarosanga o le tuo sa mua mo Australia i tūlanga i wa ingo fo mai. Eo i le wa ingo fo mai. Ia i lo uatar tonunga mala ua ai atu iei. Ia ia le tūlanga fo i le whaiti tenga i me whapea. Ai o le memonia ia. E ia si kama i arisi nga i ke ia kankangi mai rokaringa. Pe ia e whaongo yengi mōri anga whao popo. Pe ia e ni tangi whao popo e whaasanga de lungari rea.
o le afailo le aso atai au ilu mo famsno se o tatu talia se o tatu talia no winga ai nisi wa fa uru ni ala tu tangi e fa sanga la vale ngari le ala se o tatu talia le aso atai au ia pe fa matai ai ni tangi fa popo e fa sanga ya te la ua ia tu sai foi male la por kala me pe ona ia ai tu langa famsno ile wa fa pe ona va no ai no fo le tu malo sa fata numero tasi ia si mato tu malo itua mo le toe fai o se fai ngā pālo tala i titi. Ia au ahare toe sa iria o se tofi mo le itu malo ona ua wha maonia i rumo o le wha masinonga tu wa inga o fai ngā whatosina. Ia e le ngata na awhia ai ia le fai pule na manu malo ia po le tina minister. Ia anapu seve tei fui maono. Ia o ia o le minister o le mtanga luenga o le fo ilea MNRE o susio manga ia ai ile tulanga fo ilea o ia na malo me le fainga palo taso tato atunu una mavaya tune ia o le ala wa ai le ngata la ilea ele ngata na fa maonia ia le na malo me fainga palo tai fainga fatosina ai o fa maonia fo fainga fatosina a le na tangi e po le na fa uruina na mata upu tonu o le whamsinonga. Tele atu la whamau ia mō dianga whamau ia o le na tangi. Ia ngai ro le ngā ngai ro le tamaitai minsta. Ia o le whesiri la. O le hale au ngā mare whamoe moe ngā whai eirea mea. O le hale au ngā mare whamoe moe. A wao le mea moni, sa fata. E le aia se mea ka utulou se utumalo ia sa fata numero tasi. Kako kapenga le whainga pāloka, kako me lango lango le whainga malo. Kako me lango lango le whainga malo rele. Aua lava ange ia iso kako mangaku. O fea le iai kupe le malo le kaimike. Le fatua tua le atu sa mo tasi. O la koure le ua lufi lufia. Le ka mau a ingo le kungu. Ele ia ia ma se ku malo manga o sausela ko sui aru aru mi se si ku. Ile kaimike o whainga pāloka laiki. Kako o mai, kako la lango kako whainga malo. Whai wa pa uri tatou sui o le whatua tuele. Tu sa mo tasi i le whainga i whamasinonga ia wa whamau ia tunei. Kako o mai a mai sisi sui. Tatou o mai a mai sisi sui. Lai fwoi e to tele ia le malo so tatou i tu malo e ngava. Kako mai mai sisi kako sui. Sisi tatou sui e peyo o le tina ia anapu. Seve te i fui maono. Ia suia mai ara tatou tu malo e avea foi fai pulo tatou tu malo ia i pai inga lea oi pia yo le ala le fa moi moi le ko sa fanga mai le fai pule ngofo i kuore se fulu kausanga kaka fai le nga amakamel makaupu le ala fa moi moi ai ia la li ko va ia oi kongo se ia ai wa motinoa ia ole e fa no anga va ia le sui ia le tina ia seve te i fu mono ia e fa anga va ia ve mate te fono blockation miliona ia sio mato tu malo safata ia ai la que le yar ku ni forest ia or tato por clamena ele se por clame or tato tan no anga ni fiafi ia wore tato por clame o vanga masani mar fore ia ona lua por kalame na tamari ile wa oso tonu de taimi ia ili fa pio fa ya ko we pure ka mi ia peta ia ona le taimi ya masani tato por kalame ia ale fo wa nga ia por kalame na tamari ia ona tato mata ia i por kalame fo ia na ia fo tamari ia se tato tonu ia la lango tato fa nga malo ia se koma ho ko tare ne fiafi ia au fa sta mata no ngala titile ia tato tau mavai filo tai au le lo fo malanga le tua ya fa fitai tele le motonga fa wa pele lango fa na wina tu le nei tala noanga ya tato filo tai au fa so foia